see weekend yi accident the toso a 9 the last time we did some komo ya Toyota Corolla bi koto bridge ni mu ema car no wo hwe videos no a na car ne dan suo nim car no chese everything is almost off na no me oha na minya call eso on de no fe anope wantum but car no said this is say no na no odin so no de no yes ebubu fa so sa na koto ano na no Saturday oh abusia o de o buy Facebook page you watch something for yourself car no we de posi for ba ho enie car no na da ho no ena ne tie ni nyina hwe esoro sei na menim eda ye pese ye twen Akoma me say e free things anywum okay driver ni ka ho e kwan no so another thing and they are responsible say ohwema kwan no you put no in a conditioner ebeboama drivers etima faso ye over another private car car no de wo hwe car ni din a ade video no honti baluchi me ya hwe video no din a aha kai when is it when Akoma a private car entry sa stretch we enkum obi o se posifo ne jejina hoyi posifo na jina hoyi eno madani ni aha they are trying some better no they are trying say yes say makacho se krumu ano do baby a yempe you I say family car ni bi ana Akoma FM 87.9 Kumasi because me hu ni papa so don madika kacho say yempe nimfo no edu baby a ebi mo enwe ye ho ye ntimemufo no ye hawo enyo mo hawo yamane enyo mamane o ma me ehun se ye de kan ni yesu ho no enye no no mo dwen ho because don we ba ye no o se de mi ka so se ya nhwe ampe anopomasi bra ebi besa asi ena ebi asa beka ho en o hwe senia eho ni sitie na se don ye bekoso a witness accident we sa kosi se ye betumi abarricade sa ehonum no ye betumi ay concrete barricade bi wohonum a ebetumi agi cars a ebekwa akotofo en this ade cars no ebetonsuo no sa and lucky for us say ni esiri nyina no obi anhwere ne nkwade ja odi abra na me me nwanwa se car we se de esiye pa na esiu Jack Caesar Caesar na the last time okoho Caesar fire fam kai pa de kai ya ye Posi for na abegina ho Akoma FM 87.9 in about 3 of the incidents are recording no ni nyina video no ba mi hu posi for say omodoso say posi for we no okay na Lotto kiosk bi nesi ano ho na Lotto kiosk no ba bi a mo ye design blocks and na mo dua flowers bi ho aha Lotto kiosk ni si sa area ho na as accident we na ebisi the ntia me kan say John the last time no near na yes a kwan de seven producers o ye kwan a eduru bi say a man first started so na driver started so mu isi kwan na e ho na na so started so ye markings because se wa anya ne sa nipa no de car na ba onim babintu babi a wo say ni so no e very risky say utwa won sa na to pe obetonsu mu enya de say bia wetumi adoje su no na se John so hwe ho a so free fan say high tension na usane akọ babi ansu yi wona so
for instance ebi a wona monsa left ya ho no o man ye concrete wall kakra I say na but I wonder the free stress momo e ba e sane abanso mu ho no at least omuntimi anya kakra bi kura amfa and show bi say bi there is something danger there oh so ko we bi a ya na normally e wo kumu ni ade na mutimi yesa pillars bi sa no mo de so no mo dade bi sa him enti no mo paint dade ne kokko nti ade so driver ni na light to so pe bo say bibi o ni na say what slow down because unim kwan no so a sa na ya na normally drivers in the drive but hani de say jo bibi ni wo na so ofri stress na wo ba na wonya tisim say we sane a kwan na daso so jo ko video bu bi kwan no papa di kwan na daso ndi se we driver ni na se we wadwen se o ha de metafa ha minimanti me come speed bia me pa se John de be huni na se mpanfo anhwa amfo na nsi from awan hwa menye prophet of doom but wan hwa betimi asan hunu sa a similar accident this is the second time no this is the second time and to be honest second time de ya be kabi ho a ebi kwa na ya o mu report am si yabre ya what ya say o mu report am si yabre na no de Frank de ono ni zone na no de Frank o si car no fefre sa nyame na dom anu pen but eno kra no car ni say what ya say but look at way that is why I said John say ufri esreso ba na say car bi free high tension no hia na so no was so now so free ba no turn light na beto ani udi agora we say we result into this or turn light na kakra bi ma high kakra because even though street light and be bi ani ho a wona be guide why say we could dim and I say bi kra na we do obi ama light na we wadun say o dim light na kakra no e ade on here beto ntim pan for yesremo we de ye ya na ye de Ghana na edu obi na mpanfo bi once this is information na making ya Ghana ye nyina na ye ya ma eto bi ana we ka ho na ma adwenbo ne ba bi mutim no woto ana obom pa say entu sebi entu pani bi because we na ye me bi a on kade eken oh kantem so ene I'm telling you say come my markings no kasa no bi akọ boho ba e de sendade o se bi be ya ji aba ma ye ho ama ni bi entu me say de yewu me say obi obeka cho say drivers enam kwan so mo nhwe road signs ene road markings enya no kre driver for pay attention to sane man and I'm telling you say you indicate say high who you see I be crowd we e far so ha nkoba beka the last time on waka ha ba me an so me checks say Ashanti region akwaya road safety for and indicate say sa kwa ni nyina no ye accident prone roads sa kwa we ka ho bi yeah beka ho and eniama wo mo boss say ebe attribute to sa status omo de amano road signs any ho markings any ho and how dangerous e kwa no curves ni ade me see media no unsani say ya na media ni bi hia wo na hwe ya o de kwa furu media no o de ba ko furu udu ani unsani akwa eso sanity so curve no so no yes media no bi hia wo kwa finfi no hia wo say onye careful a ndi ba na o say nka markings bi o e kire say wo kwa light ni to so especially very believe na me kasa say mo anhwe na so mo anya sa markings especially na mo ana do say don the most likely say be saying light ni kwa ni so na me su assessful bibire because omo ho no se car na ekwa ho no bompin bibia ani ho nti so utwa le kwan kura na ho kro omo so da bia omo complain ekwa mu twa keke once if nso no mu ha ekọ no ya bedu ko omo mu amu kakra but senyo honestly say utwa le kwan kura wasre so na so wan hwe ya in fact the beto na emfa papamba nti mpanfo ye ya na Ghana na mdi kaka na yesre mo o de bia mo ekwan na duru bia no de momfa demarcations ne signs nsisi ho na drivers na enyusu sa na ma no se be ya any time bia no mo so ohun beto mo is a driving the signs and everything I mean I'm telling you the regional minister should take the matter up because in constituency and nyoma ekoso ho no say John is very bad say contractor ni na adwun so be ya omo antu omo na nsim na you make sure say road markings na e wo no obe start ya yakodu ba bia kwan no maye dru very good na yenketi awareness bi say ho no e dangerous na driver for no enya aware say limit ne kwa no bete so a udu wa pa na say bo ho no ate so de everybody na yo
Sir John so ta kwan so na ma ti and this because I want that you say and you want to about no fire maybe once in bed 2 months but them no who's akwa we no ma share so pa baby and now you see for how long now be careful. That is the reason. And also you see who work so me do am careful but that could be ho e bi kwa na nya wo bi na de ba be san eno ni asem no enya wo anchi ma try to be so weak no no be so no omo ya dey omo twe o dane no omo akasa dane ka no omo mo nsa mo do mo nsa ntwi e ready yankopon omo ya ma so mbe so weak no e be sempering for say no this is we dey edu sabre ya e ade sere ne yesere ya nkase ye dia ya but e be sere mo we dey munyama ya wa ne ho to ye e ba zinkum ma munyama ya ne kwa kwatraba you see na make a choma one vote we dey anya hwe mu fa ye ho kra ye kwatraba dey mu protect your lives mun protect my why you see and dey bia mo be bia na be ma ye safety mo e benya nkwa de ba ko to abala mamo no o de mo mamo da esra so kwa su vanzunkum ya bo tinko no na you see and I make a traffic light a crow from an open do na nya adwuma wait you see na dia ko to ba ewie you lose one obi anko na baby anyway obi anko na baby yemfa mi ya voice note na yemfa voice note ye wie na ekwan ba ma wo ye voice note na me ye me second draw